Ateta nambere na nteto ingi na ndia bisa thirikari ni akaunti ya Meru nweken mwiti kamashinani nareganite na nteto ira ciutambua nibo muba siasa ate milioni 650 nirikiri MURADI jo Industrial Park jajo nambere NTETO RURI RWARERA kiaria kamashinani ugite mbecha irio itikinye iria siasa baba gutareria hariongerete na kuga kinyangugia wa kiboni nambere na tora tukumenyithwa ni mwandiki wetu wa NTETO Mutugi Kare kamashinani ugite ngugeje etibatere gutonyithwa siasa ni untu muthiene ikaguna bo katha Meru bonthe Idai twethira iruito wonkakiro waki ruito ro 350 million na otebinge biendene nau iruito na kanyumba kama kateoria 350 million yuni NIJWITITE ni migambo ya MC wa kithi mwendeithire akiaria antu kwenka nyuma yawe na bamwe ba MCS gochikia ntere cha RWARERA antu ara Industrial Park IGWAKWA ara bamenereria bonene thirikari ya ngabana Kawira Mwangaza bakiuga kuma kiwanda iki kiarugurerwe gitumirite kigena kia mungana jwa milioni 350 na bakiuga kiria ke bakona gya kinero thingo na ndinaru abisa ure wari mugwatiri wa iwanda ken kamashinani nare muritingo gyo thirikari ya Meru na shumirite ukanukia nteto ija akiuga ni siasa chigwekirwa MURADI nejo bugebo ni urongo no ti evidence yere kuonania 350 million ni ire icha gwaka ruthingo buge kwina foundation already ithithitwe chia stores irige kwa kula irige kawa intobieto na kinyethero ibare ome batatwira kwibwa holenji kundene batatwira ruthingo ruria irwa area ngana rukavite area ngana bechirire ntina figures lakini inkomenya process ya procurement na kurea mbecha cia thirikari it's a very long process. Currently utiomba kurea milioni 1 probably nyangiri 500 kutithithiritwe evaluation ngugeu kurea ri wathe mbecha iwo kurea on the ground ngugeu ni itikite mantu jau jonde kambuge iria ni siasa na we MCA watima ukimathi kumbure akiwa ngugeni arungamire antone aja inyangeti chia ingiro ya kanto bathamire na itokoria mbecha iria kabanya baretethera no iretero supplementary ukeja kwithira gwe formula chiomba kuthithia buria kanereze mbecha bwaga ina chitethera otegintu gikwenderea aja abisa ken na ugite ni urongo na witi na mbere boaka kiwanda giki ni buitite na mbere na guterunga mumwanka ngugejereke the site chionde irugurawa probably bukethwa bwina materials ndene gutiaje kurugura site area burugura meari antu bondi bakona kirege kuendelea ndene kuti site yoni ndona igiakawa ithirwe ruguri na ikietumie wira enclose ikira mabati round nyaomba akaruthingo jarwa rwakiara ngugira ni kuendelea no tintu kukinyemwe karirurungama. Number 2 kinyanja gwetu nwitherwo gwitia muthanga kuma isiolo kana angi ndene ya Meru na rajuma muthanga juju irigirite ruju kethwa jutakinya utitindia antu banguge au gwakaga na antu kweu bare otenguge bagwita probably no ntutari na material mwe kanerengi na mbuge ngugere eterungamia Meru beto na nguge kwenderea nega change Meru economically mudiene abisa Kenya akiaria riboti ya Auditor General ira bainge batongeria ja Meru bashumirite kumithuja bakiuga gathirikari ya ngabana Mwangaza niete kigena kia milioni 750 Kenya akiuga ukeja kwithira kuri na kigena kia Meru kiurite kana kietwe kwegitarire kwithira kuri na atongeria bekeri mpene kana barigeritwe ni rwangi rwa EACC beterete kujukirwa matagari ja kiwatho untu buria kuga butathithika mwankira na rweje ukatonga chiringi thirikari tigana inya milioni 750 ki budget ya Meru bukethwa abutete kana mbia 750 million chi narua antu nkurukia 30 babati kwithirwa be koti bange be nara be taira magamba jagitwa bagwatini EACC kuteno ndeta general auga mbecha nechi nambuge 700 million ikaura ndene ya Meru kiri budget ya Meru
guti gintu kithirwa kithithikite miru iji KIRI poltrand toshewero weekendi riakwa rietwa ni mutugi Kare.